Nginibingelele-ke bathandi bomculo lokubingelelayo ukhethelo umfoka Mkhize ekugama lakhe la emculweni inqwele ibhinqe elihle engizonethulela umsebenzi wami omusha shaka 2025 okuyihloko sayo ithi impumelelo okuyi-EP la khona ngiphethe ingoma ezu3 eyokuqala okuyimpumelelo eyesibili sengikhathele eyesithathu u50-50 ngizocela ke bathandi bomculo okuwukuthi ningisupport ningiphi support njengoba nazi ukuthi ngaphandle kweni asilutho kuma digital platform iyatholakala inqwele ibhinqe elihle ngiyacela ukuthi siphushe kakhulu online abantu beyidownload ingoma besubscribe njengoba senazi ukuthi esikhathini samanje sisaphila ku online nabahleli bemicimbi nabahleli imicimbi ofisayo ukuthi inqwele ibhinqe elihle ifike emcimbini ngiyacela ukuthi naye iphinde futhi angisupport ngokuthi angiqhashe iyatholakala ke inqwele ibhinqe elihle enambeni ethi 071 101 3204 071 101 3204 ngiyabonga kakhulu. Wina waqina talwe songala mayo Iti waqina talwe songala mayo Namba zo 50-50 uyabona Wina waqina talwe songala awe masebenzela mina kuzosebenza ngiyathembisa tali zalingana ayo 50-50 tali zalingana ayo zalingana Wina waqina talwe swala awe masebenzela mina kuzosebenza ngiyathembisa 50-50 tali zalingana ayo 50-50 tali zalingana ayo umelelo ngathi sengiyabona umelelo ngathi sengiyabona manje umelelo ngathi sengiyabona ngathi sengiyabona umelelo ngathi sengiyabona manje ngathi sengiyabona Luma bevalile mina ngizongoba ngathi sengiyabona Luma bevalile mina ngizongoba ngathi sengiyabona Yobe ngulele ngoma mina senginqobile ngathi sengiyabona Ngiyithulele ngoma mina sengiphumelele ngathi sengiyabona Yobe ngulele ngoma mina senginqobile Ngiyithulele ngoma mina sengiphumelele umelelo ngathi sengiyakubona ngathi sengiyabona umelelo ngathi sengiyakubona manje
sengiyabona ngathi sengiyabona ngathi sengiyabona Milangatele wakati wa mawingu swangu wakati wa mawingu swangu Isono sami yeah dali Isono sami yeah lavo Milangatele wakati wa mawingu swangu wakati wa mawingu swangu Isono sami